Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah Masjid An-Nur, seperti biasa, dengan tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, di mana sampai hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan. Maka dengan firman nikmat itu kita sama-sama dapat melaksanakan sholat Jumat di Masjid An-Nur yang kita cintai ini. Selawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya sampai di akhir zaman. Para jemaah Masjid An-Nur, izinkanlah saya untuk melaporkan keuangan Masjid An-Nur pada hari ini Jumat tanggal 7 Mei 2021 adalah sebagai berikut. Saldo kas Jumat yang lalu tanggal 30 April 2021 adalah sebesar 26.736.548 rupiah. Kemudian uang masuk kota amal masjid sebesar 2.416.000 rupiah, kota amal jalan sebesar 435.000 rupiah. Kemudian infak atas nama almarhumah Ibu Nawaliyah binti Ramdon sebesar 500.000 rupiah. Jumlah uang masuk sebesar 3.351.000 rupiah. Kemudian uang keluar, pengeluaran Jumat sebesar 675.000 rupiah. Kemudian insentif dua orang imam Masjid An-Nur sebesar 600.000 rupiah. Beli buah-buah bola lampu Hanok sebesar 70.000 rupiah. Kemudian cetak dua buah spanduk zakat fitrah sebesar 120.000 rupiah. Jumlah pengeluaran sebesar 1.465.000 rupiah. Uang masuk kas bersih pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar 1.886.000 rupiah. Saldo non tunai sampai hari ini tanggal 7 Mei 2021 adalah sebesar 28.622.548 rupiah. Saldo non tunai yang ada di buku tabungan Masjid An-Nur di Bank Sumsel sebesar 100.592.037 rupiah. Jumlah keseluruhan uang kas masjid adalah sebesar 129.214.585 rupiah. Laporan keuangan dapat para jemaah sekalian di sudut sebelah kanan para jemaah sekalian. Kemudian petugas Jumat kita pada hari ini, khotib dan imam Ustadz M.E. Estrada SSPSI Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian muazzin Bapak Sutaryo, Bilal Bapak Farudin, Qori yang tadi membacakan balik lahir adalah Ustadz Zainul Hadi Umar. Waktu Jumat kita pada hari ini jam 11:59. Para jemaah mohon keikhlasannya untuk kita sama-sama menghadiahkan surah Fatihah kepada almarhumah yang Fatihah akan dipimpin oleh Ustadz Jariman. Demikian laporan keuangan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah SWT saya menampun. Saya tutup dengan ucapan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah, kita membaca surah Al-Fatihah, kita khususkan dan kita hadiahkan kepada semua keluarga kita, saudara kita, orang-orang tua kita, dan terkhusus kepada almarhumah yang ada di dalam infak. Ala hadhihi niyah wal dzurriyyatin salihah
إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجدتنا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روحه نوايا بنت رمضان ثم إلى روحه مريم بنت أجامة ثم إلى روحه برهان بن أمير ثم إلى روحه برهان بن سجد ثم إلى روحه إبراهيم بن الرحمن ثم إلى روحه حارثة بنت حميد ثم إلى روحه نقودي بنت حسيب ثم إلى روحه مريم بنت آدم. سيقول لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واكرم يا أفضل عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر رسول الله. Ada sekali para ulama mengatakan bahwa setelah tanggal 17 ya, setelah nuzul Quran 18, 19, 20, 21 dan seterusnya. Pada keterangan yang lain dirincikan lagi bahwa turunnya malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir di bulan Ramadan. Dan dirincikan lagi ya para sekalian ulama bahwa turunnya Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Ya, 10 akhir yaitu 21, 23, 25, 27, 29. Dan dirincikan lagi yaitu pada tanggal 27. Para ulama ya memberikan keterangan bahwa berpindah-pindah ya pada tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu maka malam hening ya, tiada kebisingan bahwa pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya dan dari harinya matahari menyinari dengan tidak terik, tidak menyilaukan mata sehingga menyejukkan, memberikan ketenangan, ketentraman. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang yang sangat besar momentum bulan Ramadan ini. Mari kita sambut itu kebahagiaan, ketentraman, bahagia dan untuk melaksanakan amal yang terdapat yang di dalam bulan Ramadan tersebut juga kita ya dibebaskan daripada siksa yang menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Jikalau umatmu tahu kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan dan pastilah ia akan menginginkan setiap tahun pada setiap bulannya menjadi bulan Ramadan. Karena kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtama'an. Dikarenakan kebaikan-kebaikan terkumpul di dalamnya. Amalia ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'wat mustajabat da'wah kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amal maqbulatul amal ibadah kita diterima oleh Allah. Wa dzunub maghfuratun dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Wal jannatu mushtaqul lahu dan surga ini adalah orang-orang yang berpuasa boleh melaksanakan rangkaian ibadah di dalamnya. Jamaah sholat Jumat yang sangat biasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah mari kita menanti malam tersebut, malam Lailatul Qadar dengan senantiasa selalu memperbanyak tilawatil Quran. Akhiru tilawatil Quran fi buyutikum, perbanyaklah bacaan Al-Qur'an di rumah kalian. Karena rumah yang senantiasa diperbanyak membaca Al-Qur'an apalagi di masjid, senantiasa rumahnya diberikan kebaikan-kebaikan yang banyak dan sedikit sekali keburukan, bahkan Allah berikan keberkahan dalam keluarga. Yang kedua, perbanyaklah membaca tasbih, tahmid dan takbir. Maka barang siapa yang senantiasa memperbanyak membaca hal tersebut ya, maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ampunan kepada kita. Ghufirat lahu dzunubuhu walau kana zabatul bahr. Walau dosa kita sebanyak bumi yang terdapat di lautan. Yang ketiga yaitu senantiasa selalu kita memperbanyak istighfar, ampun kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfirullah. As'alukal jannata wa na'udzu bika min syarrika wa nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Maksud daripada dosa
biasa selalu perbanyak membaca istighfar. Apalagi kita manusia biasa, tentunya harus giat dan bergigih untuk membaca istighfar. Yang selanjutnya adalah salat lail wan nas, memperbanyak sholat malam, sholat tahajud, ya, sholat hajat, taubat, ya, apalagi di bulan Ramadan ini sholat tarawih. Subhanallah, mudah-mudahan di akhir senantiasa selalu lebih giat dan semangat. Kemudian iktikaf, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu asyral awakhir Ramadan. Rasulullah iktikaf di dalam akhir 10 akhir bulan Ramadan. Syaddal miqdar, kemudian dia mengucapkan kita tinggal dalam arti selalu memperbanyak amal ibadah di dalamnya. Wa aiqadha, kemudian membangunkan keluarganya untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Oleh sebab itu yang terakhir, memperbanyak membaca doa. Karena istri Rasulullah SAW bertanya kepada baginda Rasul, wahai baginda Rasul, doa apa yang harus aku ucapkan ketika menemui malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW mengajarkan bahwa dalam satu doanya, Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala rahasiakan Lailatul Qadar agar kita lebih terpacu, lebih giat dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Yang kedua, ini merupakan satu ujian agar kita senantiasa selalu, ya, menjadi orang yang terbaik di bulan Ramadan. Ya, menurut Syekh Imam, ya, Ibnu Jauziyah bahwasanya mengatakan ketika paduan kuda pacuan itu akan mencapai finish, maka dia lebih mengencangkan, lebih gigih, lebih kuat, lebih keras untuk mencapai finish tersebut. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa dan Allah daripada tujuan orang-orang yang berpuasa. Demikianlah khutbah singkat yang sudah saya sampaikan, ini kurang bermanfaat. Barakallahu fi al-Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wat tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiru bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum wa da'uhu yastajib lakum wa la Allahu akbar. Shalat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah.
الله عليه وسلم رفع الله آدم ما دام في السماوات والأرض وجعلنا من عبادنا الصالحين زكيهم صحف الرحمن الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من شرها والنار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من شرها والنار. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا الشاكرين حمدا الناعمين حمدا الوافي نعمه الكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لك الكريم عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء كما في نفسك والحمد حتى ترضى. يا الله بها يا الله بها يا الله بك حسن الخاتمة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من السنتنا يفقهوا اقوالنا. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من فضل رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا ابواب الخير وابواب البركه وابواب القوه وابواب الصحه وابواب الرزق وابواب الجنه. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسجودنا وقعودنا وتدرنا وتمشينا وتعبدنا انت من تقصيرنا يا الله يا